Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, inshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group Please nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo abataramo muri mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Uburundi, reka nongere mbabwira ati mukomeze kugubwa neza. Abataramo muherereye Congo Brazzaville, ADC, Tanzania, reka nongere mbabwira ati habari za masiku, habari za jioni ndugu zetu, ninawasalimia kabisa. Abataramo muherereye Leta Zunze Ubumwe za America, United Kingdom, reka nongere mbabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe. Ni David ugarutse muri izi mikoro za Rwanda Media Group Please, nagira ngo mwese muzamure subscribe zanyu, musharinge, mu commenting, nyamuna kugira dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambuka no kuri Rwanda Media Group Please. Turagarutse turahera ku nkuru ikomeye cyane igira iti Perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellence Paul Kagame yakiriye uwahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria Obasanjo kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ese byifashe gute? Ndaje tugende tubiva imuzi n'imuzingo turebera hamwe. Ese Obasanjo yaje mu gihugu cy'u Rwanda, ese byifashe gute? Ni mugihe kandi uyu Obasanjo yashyizweho nk'umwe ugomba guhuza ibikorwa bya EAC SADC nk'uko bisanzwe. Ndaje tugende tubyinjiramo gatanu kandi kabisa twimata turamaraza kunyemera tunyaruke ku kibuga cy'imirwanaho. Wazalendo yamaze kuvuga iti leta ya RDC igomba kwitondera amagambo y'igihugu cya Uganda ndetse n'ubufatanye igihugu cya Uganda gishaka guha RDC. Ese byifashe gute? Ese Wazalendo ibyo ivuga nukuri? Nyandikira muri commentaire, like, share ndetse dukomeze kugenda twibanira mu bikomeje kugera abitangazwa. Muraza kunyemera tunyarukire muri territoire ya Warongo. Bikomeje kuba tombe hagati y'inyeshyamba za AFC M23 zishinzwa kuba zikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan ndetse ibihugu bigera kuri 12. Rero kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, amakuru aturuka muri territoire ya Warongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa RDC aravuga yuko M23 yamaze kuba yakurwa mu bice byangweshi ndetse n'agace kabwahungu gaherereye muri iyi territoire ya Warongo. Ndaje tugende tubyinjiramo turebere hamwe ababa baguye ku rugamba hano muri territoire ya Warongo ku ruhande rwa M23 ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi na Wazalendo VDP biyemeje kwirukana izi nyishyamba mu burasirazuba bwa RDC. Muraza kunyemera tunyarukire ahitwa Inyangezi. Nyamuna Inyange zikomeje kuba Inyangezi ni mu gihe M23 yamaze kuba yakubitwa izakabwana nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza, ubwo ingabo za guverinoma y'u Burundi ngo zazamukanaga imisada ikomeye cyane ziyitunga ahitwa kuri anteni zifatanyije na Wazalendo VDP. M23 yari yamaze kugera ahitwa Inyangezi kuri anteni, aho M23 yaje gukorerwa ibiteye ubwoba. Tugiye kugera aturebera hamwe. Ngwaye ikaze, muraza kunyimira dusoreze mu gace ka Bukavu, aho no umujyi wa Bukavu kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi gatandatu mu mwaka wa 2025. Nk'uko igihe cyabyanditse gikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, biravugwa yuko uwitwa Joseph Kabanga Kabila wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC ubu magingo yuri kurebera inyungu z'inyeshyamba za 23 ngo yarigiriye uruzinduko muri iki gice cya Bukavu, ngo aho yari yiteguwe na bamwe mu bayobozi bayoboye uyu mujyi wa Bukavu b'inyeshyamba za 23. Turarebera hamwe ese byifashe gute? Ese koko Joseph Kabila yamaze kwinjira muri Bukavu? Ese bimeze bite? Ni byinshi cyane tugiye kugenda tuva indi muzingo. Nyamuna ni byinshi cyane tugiye kugenda twibandaho dukuraho ivumbi. Nyamuna muraza kunyemerera izi nkuru zacu tuzi kuwambuka amazi magari, ariko Pluto mbere yuko ninja amazi magari muraza kunyemerera tunyarukira hitwa muri Rucuro mu bwami bwa Bwinto, aho bivugwa yuko M23 yongeye kwirukanwa mu ibi bice byo muri territoire ya Rucuro nk'uko amakuru abitangaza. Ese byifashe gute territoire ya Rucuro aka gace ka Bukombo nk'uko amakuru aturukayo akomeza kugenda abitangaza? Ni byinshi cyane tujye kugenda twibandaho. Nyamuna ni byinshi cyane tujye kugenda tugarukaho. Ni David uri muri izi mikoro za Rwanda Media Group Please. Ukinyumva umukunzi w'ibivugwa news Please, umukunzi wa Rwanda Media Group Please, umukunzi wa David, umukunzi w'umuryango mugari Rwanda Media Group Please, zamura like yawe, zamura agakomentari kawe. Nyamuna subscribe mu gifaransa ni s'abonner, asige dukomeze kugera twibanira muri izi nkuru zikomeza kugenda zitangazwa. Uraza kunyemerera izi nkuru tuzifungire hakurya
ry'amazi magari, aho leta zunze ubumwe za Amerika iyobowe na Donald Trump kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 witwa Donald Trump mu marira menshi atakamba yasabye Israel na Iran kuri uyu munsi wa tariki 24 kure gushyiraho icyitwa ngo agahenge, nyamara akagahenge nuko katigeze gashyirwaho hagati y'ibihugu byombi bifitanye amakimbirane hagati ya Iran na Israel. Turaza kurebera hamwe kandi ibikomeje kugenda abigarukaho hagati ya Israel mu gihe Israel ngo yamaze kuba yakwivugana bamwe mu banyabwenge bakora intwaro ba Iran, mu gihe kandi Iran nayo yamaze kurasa icyitwa ambasade za leta zunze ubumwe za Amerika ziherereye muri Israel. Ndagira ngo ume ikaze uzamuna subscribe yawe nyamuna, ndagira ngo ume ikaze usharinga ukomantinga, asige tukomeze kugenda twibanira twihuse cyane. Ndakeka mwese mwamaje gukora ku like kanyu ku gapfunsi kareba mu kirere. Twihuse reka duhere amakuru yacu kuri iyi nkuru yanditswe n'igihe. Ni inkuru imaze igihe kitari gito ya nyamuna, aho perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame amwe mu makuru tugeze ngo yamaze kwakira uhaze ari perezida w'igihugu cya Nigeria Obasanjo. Uyu nguyu rero akaba yaragizwe umwe mu bahuza bagomba guhuza ibikorwa bya EAC SADC bya Afrika. Rero nuko amwe mu makuru atugezeho uyu perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yamaze ngo kuba yakwakira uyu Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria. His Excellency Paul Kagame nkuko igihe cyabyanditse yakire uwitwa Olusegun Obasanjo wabaye perezida w'igihugu cya Nigeria. Baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo izireba akarere ndetse n'ibindi by'ingenzi ku mugabane wa Afrika no ku isi hose muri rusange. Village Urugwiro yatangaje ko perezida Kagame na Obasanjo bahuye mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Obasanjo ni umwe mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa EAC SADC kugira ngo harebwe ko habaho icyagarura umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari byimazeyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu buhuza bwitezwe mu gihe muri Katari hakomeje ibiganiro bihuza leta ya RDC n'ibihuriro ya FCM 23 rishinzwe kwakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani ndetse n'ibihugu bigera kuri 12. Rero bigamije guhagarika intambara imaze imyaka 3 ihanganishije impande zombi no gushakira hamwe ibisubizo ku mpamvu muzi izateye aya makimbirane ari hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi. Tukiri kuri iyi nkuru ya Obasanjo wamaze kuba yahura na perezida w'igihugu cy'u Rwanda nkuko igihe cyabyanditse. Obasanjo yayoboye Nigeria inshuro ebyiri, ubwa mbere abikora hagati ya 1976 n'igihumbi 1979 ndetse no hagati y'igihumbi 1999 na 2007. Ni umwe mu bagabo bafite ubunararibonye mu mugabane wa Afrika ukunze kwitabazwa mu kumvikanisha ijwi ry'uyu mugabane wa Afrika. Ni byinshi twagenda tuganira kuri Obasanjo wamaze kuba yatangaza yuko yamaze kuba yahura na perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Rero twihuse reka dusimbukire ku yandi makuru akomeje kugenda atugeraho, dore ko iyi atari yo nkuru yonyine ituzanya, ahubwo M23 ishinjwa kuba ikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, ibihugu bigera kuri 12. Nuko iyi M23 yaje kuba yakurwa mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa RDC. By'umwihariko M23 yagabye ibitero mu minsi 6 muri aka gace ka Warungu, territoire ya Warungu iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iherereye mu mande za Uvira. Rero M23 nuko ubwo yagabaga ibi bitero kuri uyu munsi wa tariki 24 yaje kugwa muri coalition ikomeye cyane y'ingabo za guverinoma y'u Burundi bamaze kuvuga bati M23 tugomba kuyirukana mu bice bigiye bitandukanye. M23 yaje gusohorwa mu bice bigiye bitandukanye harimo agace kangweshi, agace kabwahungu. M23 aho amakuru aturukayo avuga yuko M23 yatakarijemo abasirikare bagera kuri 43. Ni mu gihe kandi ngo M23 yatayemo intwaro zo mu bwoko
bwoko bwa Kalashnikov cyangwa AK-47. Ni intwaro rwose zaje kuba zasigara muri iyi teritwari iya Walungu, zaje kuba zasigara mu maboko y'ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP. Igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kugaragaza ubudahangarwa ndetse n'ubwenge mu bijyanye n'urugamba, ni mu gihe iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyamaze kuba cyatorwa nk'igisirikare kigiye kwifashishwa muri ino Afrika nzima kugarura umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye, nk'uko uwitwa Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'u Bufaransa, yaganiriye na perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida General Evariste Ndayishimiye. Rero igihugu cya guverinoma y'u Burundi ndetse n'igisirikare cyabo gikomeje kugaragaza ubudahangarwa n'ubushobozi, nuko iki gisirikare kigiye kwifashishwa mu kuhosha imwe mu myigaragambyo ndetse imwe mu mirwano ihereye mu bihugu bigiye bitandukanye harimo Mozambique ndetse na Central Africa, nk'uko Amakuru The Reuters cy'Abongereza cyabyanditseho yuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi kigiye kuba cyatangira kwifashishwa muri izo gahunda. Reka dukomereza amakuru yacu mu gace ka Nyangezi nyamuna. M23 nuko yaje kuba kurwa mu gice cya Nyangezi, nk'uko amakuru abitangaza. Ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP baje kuba bamara kwambuka rwose berekeza ahitwa Nyangezi n'imbunda karundura ndetse n'ibitwaro biremereye cyane, ubwo M23 yari maze kumenya yuko ingabo z'abarundi zimaze kuzamuka. M23 yafashe icyitwa ibikoresho bishyira imbere, yavuga ati reka dukozanyeho, aho igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyafashe imbunda zo mu bwoko bwa machine gun ndetse n'imbunda rutura zo mu bwoko bwa Brende, zerekeza ahitwa ku musozi wa Anteni muri Nyangezi, aho M23 yari maze kuhagarara cyangwa gukambika. Asigaye gufata ibirindiro bya M23 barabicurika, aho ibi birindiro bya M23 byari biherereye kuri Nyangezi byaje kwita abikurwaho n'iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Amakuru atangazwa aravuga yuko ubu magingo M23 yamaze kwirukanwa muri axe ya Nyangezi, mu gihe kandi bivugwa yuko M23 yasize itwitse amazu y'abaturage agera kuri 7, ni mu gihe ngo M23 yahitanye abaturage bagera kuri 3. Turanyarukira mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse muri rusange no muri Bukavu, nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Wazalendo VDP ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi bakomeje gusatira mu buryo bukomeye cyane uyu mujyi wa Bukavu, ni mu gihe abaturage baherereye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu batangaza ko ingabo za guverinoma y'u Burundi zamaze kwinjira muri aka gace ka Bukavu ndetse na Wazalendo VDP. Umwe mu baturage twabashije kugenda tuganiza yatubwiye ati bamwe mu basirikare bambaye imyenda ngo y'urucaca rwose, ngo urucaca rwererutse cyane, nuko bari kugaragara mu nkengero z'umujyi wa Bukavu mu masaha nimugoroba ndetse no masaha ya nijoro kuri paratoni ikomeye cyane ndetse na operasiyo zikomeye cyane. Rero bikaba bivugwa yuko M23 yaba yamaze guhura n'akaga gakomeye cyane kuba igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyamaze kwataka uyu mujyi wa Bukavu muri rusange. Ni mu gihe Wazalendo VDP ifatanyije n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi biyemeje kwirukana inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. Ibice bigiye bitandukanye M23 ngo izabyamburwa n'iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP. Kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, amwe mu makuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe gikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda cyanditse kigira ati uwitwa Joseph Kabanga Kabila wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC, uyu ushinjwa kuba akorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bitera inkunga inyeshyamba za M23. Rero nuko ngo uyu nguyu yaje kuba yakwinjira mu mujyi wa Bukavu ku biganiro bikomeye cyane yagiranaga na bamwe mu bayobozi bayoboye uyu mujyi wa Bukavu. Rero ngo impamvu ibi biganiro byabayeho ngo ni impamvu ikomeye cyane, kuko ngo M23 ndetse n'abayobozi bayo bakomeje kubona yuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje gusatira mu buryo bukomeye cyane uyu mujyi wa Bukavu. Rero uwitwa Joseph Kabanga Kabila akaba yaje kureba ngo igikenewe muri uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo hirukanwe aba basirikare ba guverinoma y'u Burundi ndetse Wazalendo VDP. Ese Joseph Kabila araza guhindura iki kuri aba basirikare ba guverinoma y'u Burundi bamaze kuvuga bati tugomba kwirukana abarwanyi ba M23 mu bice by'intara ya Kivu Amajyepfo ndetse na Kivu Amajyaruguru? Ni byinshi twagenda tugarukaho, ni byinshi twagenda tuvugaho. Ni mu gihe hakurya y'amazi magari uwitwa Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasabye kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, yasabye agahenge kagomba gutangwa hagati ya Iran
Iran na Israel, nyamara akagahenge nuko katigeze gatangwa. Reka ndabona iminota idufashe, kambashimire, kambifurize kugumya kugubwa neza. Amakuru yo nakagaruka mu kanya ndaje ngene mbagezaho update zigiye zitandukanye cyane cyane kuri Iran na Israel. Mukomeze kugubwa